Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa. Bapa, di sini kami mau mendengarkan pembacaan firman-Mu dalam bahasa Karo dari kitab Kejadian 12 ayat 1 hingga 20. Ajari kami ya Bapa agar mengerti firman-Mu ini dan kami bisa menjadi pelaku firman ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Dibata dilo Abram, nina Tuhan man Abram, tadingkanlah kutandu, kade-kadendu ras rumah bapandu, jenari lauslah ku negeri si kutuduhkan man bandu pagi. Enterem kubahan si nur surndo, janah eme pagi jadi sada bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam, janah kubahan terberita gelarndu, gelah arah kam enterem kalak dat pasu-pasu. Kupasu-pasu kalak si masu-masu kam, tapi kusumpahi kalak si numpahi kam. Janah arkiteken kam, kupasu-pasu krina bangsa-bangsa. Kenca umur Abram 75 tahun berkat meia iharan nari bagi si isuruh Tuhan. Si Lut pe berkat ras ia, Abram ma bandaharana Sarai, Lut anak seninana, krina arta-artana, ras budak-budakna, si idatsa sanga ia iharan. Jenari berkat ia ku Kanaan, kenca seh i Kanaan, isiar-siarna krina daerah janah dungna seh ia ku batang kayu moreh. Me ingan ersembah isikem. Paksa kalak Kanaan, nyanisa tanah Icidahkan Tuhan bana man Abram. Janah nina, enda man negeri si kubreken man sinusurndu pagi. Jenari ibahan Abram sada batar-batar ingan persembahan man Tuhan singgo teridah bana. Kenca bage miser Abram ku selatan, ku tanah uru-uru silit arah timur Betel. Janah ipajakan Abram kemahna kelang-kelang Betel ras ai. Betel arah matawari ben, ai arah matawari pulta. IJP ibahan naka batar-batar ingan persembahan jana isembah na Tuhan. Jenari pindah-pindah ka ia ibasada ingan ku ingan si deban, kenca si laus ia ku tanah Kanaan bagin selatan. Abram i Mesir, tapi jadi mekelihen si mesangat i tanah Kanaan. Jana arkiteken si erdauhna Abram laus ku selatan. Ku negeri Mesir guna ringan ije kentisi. Nandangi seh i Mesir nina Abram mandaharana Sarai, situhuna seh kelkam jilena. Adi idah kalak Mesir kam, tentu ikatakenna kam daharangku. Arkiteken sie ibunuhna aku, tapi kam ipelepas nanggeluh. Maka katakanlah man kalak Mesir, maka turangku ngekam. Gelah arkiteken kam la ibunuhna aku, tapi mehuli perbahanan naman bangku. Kenca Abram seh i Mesir, idah kalak Mesir makan dahara Abram seh keljilena. Piga-piga kalak singidahsa pegawai istana. Maka iturikan pegawai ndai menraja uga jelena rupa Sarai. Arkiteken si Sarai ibaba ku istana raja. Arkiteken Sarai maka mehuli kel perbahanan raja man Abram. Seh maka ibrekena man Abram melala biri-biri, kambing, lembu, kalde, suruh-suruhan ras unta. Tapi arkiteken ibu raja si Sarai iukum Tuhan ia ras kalak siringan ibas istanana alu penakit si ngeri. Maka idol raja si Abram isungkunna ia ugakin perbahanan due engkai makala ikatakendu makan daharandu ngesi Sarai. Engkai maka ikatakendu ia turangdu jana ipelepasdu ia kubuat jadi daharangku. Endan daharandu ndai baba laos kam jendanari. Maka isuruh raja piga-piga kalak pegawainya jenari iplausna Abram ras daharana ras kerina si kerajanganna ibas negeri enari. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Bapa. Di firman-Mu ini Engkau menjanjikan tanah Kanaan kepada Abram ya Bapa. Berkati jugalah kami dalam kehidupan kami, di setiap langkah hidup kami Engkau tuntun kami ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.